Painspeksyun na lang Angeles City Mayor Carmelo Pogilasatin Jr. ding sablang electrical connections keng City Hall at kareng palengki ampong rural health units king syudad. Iti kapamilatan na ning Memorandum Order number 922 Series of 24. Ape paluwal na ning Office of the Mayor anya pong Martes, April 23. Base king memo ing City Engineering Office ning Angeles sa pamuntukan ng Helen Airo ing midawon king electrical inspection. Kaya ba karing i-assess daring eganaganang opisina king City Hall compound ing San Nicolas at Pampang Public Markets, City College of Angeles sa ding anama RHU. Binawal na namang lasatin ng pamangamit liquefied petroleum gas o LPG burners karing sablang kusina at pantry keng City Hall. Agpangking alkalde paralan lareni bang proteksyonan lareng talapagobra ning Angeles LGU keng posibleng silab sobrang pali ning panawon.